المميز ويستمر في الحضور بهذا الموسم بشكل رائع. كرة فيها محاولة ملعوبة وصلت إلى نوليتو، نوليتو يلعبها خطيرة في أرضية الملعب، سجل في شباك برشلونة. شوف الكرة الماضية، يا سلام يا سلام. حاضرة من خلال أحداث هذه المواجهة في اللحظات القادمة. يخطئ بيكيه، عادة مرتدة سريعة خطيرة، خطأ يأتي عن طريق بيكيه، بيكيه مرة سباس، هي على طريقة ميسي. Poi Nolito completa per Iago Aspas, la difesa del Barcellona non c'è, Iago Aspas può volare verso la porta, Ter Stegen non esce, rimane in porta, Iago Aspas lo punisce, palo gol, 3-0 per il Celta Vigo. La capolista sta diventando la squadra di Berizzo, superato il Barcellona. Dovesse finire così questo match, doppietta per Iago Aspas. Scodella dentro per Neymar, ci prova Neymar e prova a tornare in partita il Barcellona con il gol del numero 11, 3-1 al Balaidos. E va da mano in fase offensiva, Ugo Maio dentro da Guidetti, poker del Celta Vigo che sta abbattendo letteralmente il Barcellona. Segna anche l'altro attaccante, è entrato al posto di Iago Aspas. 4-1 per il Celta Vigo sul Barcellona. È tutto vero al Balaido, aspettato ma anche impressionante al tempo stesso per questi ragazzi che segnano 4 gol ai campioni di Spagna e ai campioni d'Europa. Controllo e destro per l'attaccante svedese che ha smesso di dare indicazioni.